Kajinglong nang yalam Menteri Rangba du kari Narendra Modi House nam 8,000 pusal kalalam kemat ha kaban pinki in ni kapateng riti dusto jangka India mar kajing sarong ha kalariti ke India kala pendap ni kajing kia sainan kaba khandai kilometer ha ki khappu jangka ba ka Myanmar mar kajing pentrei ka surok ha ka Shilenter jangka ni kajing kia krangya chikman Menteri Ketenaga Commerce and Industry ka Sarkar Teng Piyush Goyal uloong bata ka papensuk yakinong di batnong thien ka Open Network for Digital Commerce kayay beteng banwanra jingkala ha ka jinglong jingman ha karansan e-commerce jongkari ka India kalasaki ya ka jingkiyo ha ka jingde kali na kumba khandai na kasispa ha usnam 8,000 apsaw kaban satam ya 8.2 million unit kani kadai namar ka jingkiyo ha ka jingpun lo jangkiriyo shiman mat ki jingyo ki balala ban pendan kam ka jingpur syang ke India ban penduna ya ka jingpenmi ya kala air greenhouse kala saiso naba ka jingpenmi jongkari ya kani kala air kala hiya dah nyo pon kandai lai na kasispa ha usnam 8,000 arpo habayanu jor bat usnam baladam